finally kita sampai di ruang tunggu. Apa yang terjadi hari ini ya? Apa yang terjadi hari ini? Balik dari hospital langsung terbang. Ini kita terlelap di sini. Nggak tahu nunggu pesawat mata kita. Lihat maskara aku dan lentur loh. Ini gimana nggak lentur? Oh iya guys, kita mau sedikit cerita nih sembari menunggu pesawat kita. Jadi sebenarnya kita tuh ketemu di pesawat juga, iya kan? Kita ketemu di pesawat. Ini doi dipindahin sama pramugari ke tempat dia aku. Duduk sendiri. Terus tiba-tiba doi nongol, aku cuek. Aku kan mahal. Sok cuek, padahal nyari. Dan akhirnya ya kita kenalan berselang waktu. Akhirnya nanti ya. Bisa nyender. Akhirnya nyender beneran. So, jadi Mbak Mimpi di Siang Bolong. Setelah penerbangan kita dari Jakarta Padang dan sekarang kita berbalik ke Bali, Padang ke Jakarta, tapi berdua lagi. Dan tapi kemarin nggak bisa nyender guys, sekarang udah bisa. Ya sekarang ceritanya doi udah nyender nih. Kenapa? Kita udah nikah loh. Benar. Kita udah nikah nih. Kita udah nikah loh. Udah halal loh. Capah marah. Berapa lama? Cuma kita ketemu tanggal 12 Juli dan kita nikah tanggal 12 Agustus. So, dalam 1 bulan kita langsungkan pernikahan dan sekarang kita traveling bareng. Senang nggak yang? Banget dong. Senang nggak yang? Senang dong. Tapi kita tujuan kita ke Bali. Jangan lupa kita ke Bali. Sekarang kita mau tinggal di Bali untuk melanjutkan kehidupan. Ya. Dia udah tunggu kerjaan guys. Ya. Sekarang udah boleh jalan-jalan bareng. Jalan-jalan bareng. Itu beneran nggak yang itu yang diambil? Iya. Dan sekarang bareng. Apa? Mau dicapin? Bareng. So, sebelumnya saya yang punya tempat duduk itu loh. Anda di sini. Dan sekarang Anda alihkan tempat duduk saya. Hah? Itu tempat duduk saya loh. Terus saya kenapa? Terus sekarang kok Anda nyender-nyender? Kemarin tuh nggak saling kenal loh. Kita ketemunya di sini nih. Sebulan yang lalu. Terus sekarang sah jadi bini. He's be my husband. Senang? Senang. Jangan sakit lagi. Dengerin kata suami. Ya suami. Terbang kemana? Bali. Lagi nyampe Jakarta. Nyonya aku habis tidur, dia marah-marah. Belum bisa tidur. Baggage bins as some items may fall out. And before disembarking, please check your personal belongings so there is nothing left behind. I would like to say goodbye to all passengers and thank you for flying with Super Airjet. Dari manakah kita? Suta. Mana? Kita ke Bali.
sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration, and if I make them